Tez kamçı eкен. Buga kamçının gereği yok. Boldu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, biz bugün Nopat'ın sentrinden satığa çıkıp жаткан avuzda turgan taza kırgız жылкысынан. Ушул ат тууралуу бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге бир жакшы маалымат берели. Ат тууралуу Салака өзү бир жакшы комментарий берсе. Салака, ассаламу алейкум. İşler dен соолук жакшыбы? Тынчсызбы? Атты сатууга чыгарыпсыз да? Şu bir hafta öyle satalıkta bitti. At өтө тез окшойт, а? Tez özümüzü Karabayır ile gelsin. Таза Карабайыр. Karabayır. Yaşı 5 yaşar. Жашы канча? Yaşı 2 2 экен да? Азыр машина өтүп келсин, улантабыз. Жашы 2 Yaşı 2 ulağı var. Улагы бар. Теке улактарга, чоң улактарга кирип жүргөн. Çoğunlukla kilip yüzgende belki ya. Uzak alınmadılar. Жаныбар, мынакей. Күтү колун жакындан көрсөтөйүн. Бир аз улакта тебеленген жерлер бар экен, а? Attın ülkeleri жақсы. Улакта бир аз тебеленген жерлер бар экен, бирок буттары таптаза. Иштеринде бир башкача ишиктер жок. Аттын бою канча чыгат? Ал экен. 1.60 üstü 1.60 деп koyarız. İşke de salıngan mı? Yok işini bilmem ama işini kör veriyor ama. Жаныбар. Жакшы. Тез чаканады экен, а? Tez. Ama kengiri жер болсо кой берсең, а? Ол жумшак экен, а? Бир кой берели, кандай? Yapsın vermem görürüz. Бир кой бересиң. Kaç бер Муртаза? Ошол жерден бир кой бер, а? Жаныбардын жүгүргөнүн бир көрөлүсү. Kaç çeker at. Кой бере кана. Бисмилла. Жаныбар, а? Тез камчы экен, буга камчынын кереги жок. Болду. Ооздагы жумшак. Жаныбарына камчынын кереги жок. Бир камчы урган жок мынакей. Oldu yine mi? Аттын бою канча чыгат? 1.60 деп koyarız. 1.60 çeker en çok. 1.60 чыгат, а? Мынакей. Жебишчи, ден соолугу баары жакшы. Sırtında çıkıp durak da. Аттын мүнөзү кандай мүнөзү? Бармагыңа жоолуш. Жеваш ya, adama jevаш. Mingenden keyin kimi açtım, koyun emleyip de. Tep, tiştep, aşağıda Şunları yok. yok. Salak eğim attın. Doğasına gelelim. Kaçı deyiz? Bir jakın kılı, veri suray turan kılı. Dolar katarıyla kılalı ya. Bazar bağısında ha? Jakın 220 min. 220 min. Kemi olat deyim aytılgan. Çamı olat deyim, tüşbere var deyim. At müceleri. Salak eğim жоош экен, ha? Taka turuşları jakşыбы? Salak eğimde solağınızga bereke. Bir jakşı bir klientler gelsin. Аттын baası айтылды. Сөз түрдө байланышка чыгып баалашып алсаңыздар болот. Айтылган баасынан кеми болот сөз түрдө. Кийинки чыгарылыштарда чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.